Isabukuru nziza kuri Solange Muberanziza. Wawu! Mbega byiza cyane! Umunsi mwiza w'amavuko. Ni iby'agaciro gakomeye. Umunsi, isaha, umunota, isegonda, ukwezi, umwaka, mu rugo, ubwo hari ku wa gatandatu, tariki 12 z'ukwa mbere mu 2002. Imana ishobora byose yikoreye imirimo yayo, igitangaza kiba kirabaye. Umuntu agera ku isi, aba aravutse, ibyishimo biba byose. Amashyi n'impundu biriyongera. Baturakaza neza mu bawe. Ubwiza bw'umutima n'umubiri, mu isura y'isuku, koko igira isoko. Mu rukundo rukomeye, Muberanziza Jean Marie Vianney yaberewe n'umugabe Rugaba wamugabiye kuberwa n'ibyiza. Erega ni umugabo ugaba ubutwari mu rugo rwabo hakaganza amahirwe. Imigisha yaje imusesekaraho iturutse ku wakoreye Imana nk'umuja wayo atuje. Uwo ni muja w'Imana Bonifrida, nk'umubiri umwe mu bumwe bukomeye. Nk'uko ibyanditswe byera bibivuga ko umugore n'umugabo ari umubiri umwe, aho niho havutse ubwiza bujya mu bundi, burumbuka imbuto nziza z'uyu mwana Muberanziza Solange, twizihiza uyu munsi mukuru we. Muri ubu buzima tubayemo, turakwishimiye mukobwa mwiza. Umugenga ugena ibyiza byose yakugeneye aganze kugira ngo uzahore uganza ugana iterambere rirambye. Yari umusizi usiga uwasobanukiwe, kuko adasobanya mu busobanuro nk'usobanutse kuwasiga atamuzimiza. Haragirimana Servilien. Murakoze.